reka nkwifuriza ibihe byiza wowe nkurikiye muri kano kanya. Aya mashusho uri kubona ni amashusho ari live, ni ahitwa ku Kimisagara mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Katabaro ku muhanda w'amabuye hazwi nko mu Gashyashya uzamutse haruguru gatoya, ahantu bakunda guparika imodoka z'umuhondo niko bakunda kuhita, cyangwa se uhite muri kariyeri niryo zina ryaho. Hari kuvuga inkuru rero y'umugabo w'umuhanzi witwa Boaz. Muramuzi, ni umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, bamwe bakunda no kumwita pasiteri. Ariko muri kano kanya akoze amabara, akoze ibintu bidakorwa. Aragiye afata inzu arayishumika, ashumikiramo umugore n'umwana n'abana, yashaka ko bapfira mu nzu. Ariko ku bw'amahirwe abaturanyi babashije gutabara, bakibona inkongi y'umuriro bamenagura ibirahure, bahamagara polisi birahageze izana kizimyamwoto. Abashinzwe umutekano rero bahise batangira kuzimya iyi nzu yari irimo umugore n'umwana. Murabizi kizimyamwoto haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubutabazi. Bafata urugi bararwica, babasha kuzimya iyo nzu. Ubu rero tuvugana ibintu byose byari biri muri iyo nzu, nta n'urukamambiri rusohotsemo cyangwa ibase, byose bihiriyemo. Gusa ntabwo turamenya umugore n'abana uko byifashe, nimba nta kintu babashije kuba, kugira ngo muri kubona ko hari akavuyo. Ariko tugiye gukurikirana iby'iyi nkuru kugeza bigeze ku musozo, tumenye ngo uyu mugabo Boaz arigitiye hehe hose akingiranye umugore n'abana mu nzu, yarangiza agahita ashumika inzu. Ngo byari biturutse ku makimbirane, bari bafitanye amakimbirane, ngo yari arimo arwana n'umugore, afata umwanzuro wo gusohoka ahita afunga, arangije aratwika. Turaza gukurikirana iby'iyi nkuru tumenye ngo bapfaga iki, byagenze biti. Kora subscribe ubundi tuze kubana mu yindi nkuru yacu ikurikiraho, kuko tugiye kwicukumbura tuyive muze n'imuzingo. Ngiye bagezagaho iyi nkuru ni Rupaca mwenyewe. Urakoze gukurikirana Rupaca TV. Bye bye.